Kubor nagaslem jong udongsan Hima. Ka komite bakli do menteri ba renik tanling dot tangkar kaban le chiki Jaka Khappud ki Badan West Khasi Hills District minta ka sngi kena nang ya chaprang da ka bas dangdu nadu ka shno kerdum mausikar langpi kompol duli athiabari omshak rongpuli hakba hadu minta ka nang ya chkaman hakani ki Jingjurip na lor ba renik tanling dot tangkar kom ukli la dan langru ba brol ding nong street menteri ka sarkar ki MLA bagantup yu ba kim farmer banyang ba Max Milan Bersat ba Gigor Merthong ki MDC bagantup yu ba bajap pingrup ki officer ke West Khasi Hills District ba gi kiwei Kita banyak ni belum kam ini dah tali ni kamu himla ele isu. So kamu tolong kasih nong kedum kedai nong masak kasih sudah bah. Dari masak kasih sudah bah. Even sa kanya mau sikaru dah kasih sudah ni aku. Kasih sudah baru. Baru kasih gile mau sikar kasih baru. Sikar baru kasih. Kami mencuba ini dengan suruh kadu huntai. Maulan tersebut baru TM yang jong asam dan hang ni kita akan diresmi hak hahim sektor idon harut jo kene kawa hijang hak bangiwan kenang banwan ya kene ka border drive banwan ya nya kali banwan page ya kajinglong jo kini ki border kisnong border ki bahap apo jo kan klaya rekat border ka Assam hak bangila poi ya kalang pi area yang idon mentah hang ne apo hak ke area Hahim sektor ki selek sya barabari berpendap ya kini jinglet jingin tersi tinggi sukben bangila poi do hang ne kat UI ba kadon kamlong ka basuk hoi la kadon ka possibility hak bangila berpendap Andri hadin ya kebagian suluk ya kajinglong jo Jaka kajinglong jo kisnong ya kajingrung jo kisnong kiba don kisnong kiba kwa bandon sya Meghalaya dai don tukane kisnong kiba hapadang kiba kwa se bandon Assam tum kita tingi iba kadon sya ka complexity ban solve dengan problem dai khwelenti da kajin telang jo paiba da kajin telang jo ki artli ki state ilak man pembet ya gari tinga but explopart paiba ba hoi hadin ya kebaki atli state ken rai to ngin respect ngin burom ya ke kajing rai yang atli state berpendek di pun usam kajing jong paiba akili ki sam totally kisnam akabam simlala berpendek di pun usam ikwe lenti bakadon kajing ya trelang hakaba nakaliang jong nong sensasnong nong sathau nakaliang kisim nakaliang jong kinong yalam haka imlang salang kisang balang ikut nanti bangin don kata kemusim bangin kuat sisa ban sop no ikut problem ban penbek no ikut jing hoi karena kalian jong ki artli ki state government kajing ya keran kini berhak ke bang bah sekabab hadu ke strategi ban adopt dari aktif antek policy donru se ki way bahaji snow baka bahada ki way ngilong open ya kata bagi terpardu ban ai ki suggestion bangin don ki way per option bak hamha Anum don hi ban ong ban nom tre ban pring ta suggestion. Kita mar kata gina kalian dari komite don hang don manga ku chairman ba ebrol ku ko chairman don ru kini ki members kini honorable MLA don hang iba Max Milan don iba Kim Farmer banyang don iba Gigor Merthong MLA don MDC namanya Ramrai don iba pangliang beri ex MLA juga dari Ramrai konsumsi gidon dak taksim jo kaji trelang panwat ikini solution bat ikwelenti hakaba ginyo man penbek ya unu put usam hakaba pajba kila don kini kaji makrau na kani kaji pej ka bangila pej katukat ne hakajing haka observation kajonga bat kini ki members kaji ya jing tersi iba kadon kalat banya penbek bat kata kalong ba let's say dah kata kerja terang ong rumne bat ka way de ka bangamut bat ong ba hakajing haka observation jonga kadon kam bangin respect ya ka will ya ka mon jog pajba
kata ka bang suka pasat hang ni ha pedeng jong pi ki tok khabar ban kele jong ngi lapet ba bat nginda kerpat ya berarti lagi state bangin respect ya kamon jong kinong syong kata kalau kabar kam hado kata-kata bangin burom kamon jong kinong syong ka ai ke jengkwa jong kinong syong bar kata ka kalong breu man breu ha bakila syong kila sa la kata husnam la kata pasnam kadi ka hok deki bakin yo kata ka ang not jong kinong syong kata ka jengkwa ha ka jeng pet jongi bat ngin sa persang pasat ya kadi jengmut haki art lagi state ini komiti bat ngi skam balase to some extent kandon ka jeng lakban pedeng ya kata kamon jong ki pajba hakabede berkata ka jeng ong bandon hakanu ko state lakin don ha asam lakin don bekalaya let's say kata ro kadi ka wene ki factor hakabangin shime ki jeng rai bandrai lakin don ha asam ha bekalaya da ka basngap ka surjo ki pajba hakini ki shnong ko per